Jokanyo ma komiti mag dongruok mar oganda joyie mar Islam me kaunti ya Migori motesini Migori Muslim Development Committee opokang mar jatend piny Kenya William Ruto mar riembe tich jotend migepe duto kendo mar singo yiero jotelo manyien e lemo ma kamago. Jakom komiti no Umar Hussein Ibrahim mabende en jakanyo ma duond bura mar ODM okoni jatend piny koro winjore oket maino e goyo kogno kendo yiero kwan matin mar jotend migepe makoro biro tayo ma ok omiyo Kenya osigo mapek. Hussein molose kaunti ma Nairobi wacho ni owinjore kaw kang mar chik na jotelo ma jomibadhi kendo twak ma sirikal chano timo owinjore omeny mana weche mabiro bero Kenya ma ok konyo mana josiasa giwegi. Cabinet mwenyewe nafaa kupunguzwa labda 15 ama 16. Sasa rais akiamua kuongeza watu Azimio kwa niaba ya wananchi na kwa niaba kuridhisha vijana hatukatai. Lakini kama anaingizwa kwa sababu ya aidha azaidie serikali ama wapate manufaa mwenyewe, sisi hatupo. Tunataka wananchi wapate manufaa. Hiyo ndio muhimu. Kitu taangamiza nchi kwa sasa hivi, nchi yetu kitu naangamiza ni corruption, ufisadi. Nchi kwa sababu ufisadi hata mtu natoka nje anaweza kuwa kiongozi nchi. Vijana waandame mabunge wafisadi, wabunge mbofu ambao unatoka kwao. Kila moja kwa constitution zake. Waangalie background yake na waandame, kwa sababu shida kubwa ni MB. Hao ndio walipitisha bill juzi kwa sababu ufisadi yao. Sasa kama mazungumzo ni ya kujitafutia hata kuwa na manufaa.